Nā tokorima ngā kai tono e naha mai ana mo te tūru o te tai tokerau. Ahakoa e mea ana etahi tokotoru ana ke ngā whakamatua o te whakataetai nei. Tokorua atu anō, kua kōkiri i ora ua ingoa. Ko Kelvin Alp o te rōpū Torangapū LNZ, ko ia te tangata I whakamahi puka uru whenua Māori I te tau 2001. Because I believe at the moment, as far as the areas are concerned, that's the one of most need. Despite a representation for so many years, it's still at the bottom of the heap. There's something wrong with that picture, and it has to change. I believe if you strengthen the whānau hapu up in that area, resource them, local problems require local solutions. So you fully back them, and I know that they can do it. Ko te tuarima o ngā kai tono ko Maki Herbert, he wahine no hokianga e tū ana mo te rōpū Torangapū Aotearoa legalise cannabis.